nekim dijelovima Srpske jesenja sjetva već privodi kraju. Na području Zvornika još nije okončana berba kukuruza kojim je zasijano oko 6.000 hektara. Ovogodišnji rod značajno je bolji u odnosu na prethodnih nekoliko godina, a prosječni prinosi su za 30% veći. Vredne ruke zvorničkih ratara trude se da što prije završe berbu da bi pripremili zemljište za jesenju sjetvu. Berba najzastupljenije ratarske kulture u Zvorničkom kraju završena je na više od 80% površina, a domaćini su u trci sa vremenom kako bi ga što bolje iskoristili i na vrijeme obavili berbu kukuruza. Jedan od njih je i Dragan Lukić iz Tršića, koji je najveći dio posla završio i ponosno ističe da se uloženi trud ove godine isplatio. Počeli smo prije 15 dana, već smo pri kraju, ima još neka 2-3 duluma da se obere i to je to. Ranije smo prošle godine počeli. Negdje u ovo vrijeme smo već bilo je završetak. Malo su kiše ove godine usporile, ali dobro ide. Zadovoljan sam, mislim da ima negdje po hektaru pa 12-13 tonu i 200-300 kila po dulmu. 12-13 tona na hektar, eto tako, zrna. Mislim da je to za naše ovdje područje dosta dobro. Vremenski uslovi, ali i primjena pune agrotehnike u savjete stručnjaka rezultirali su najboljim rodom u posljednjih nekoliko godina u Zvorničkom kraju i rekordnim prinosima u Tršiću i Tabancima. Potvrđuje to i Sekula Radić. Vrijeme je relativno ekstra za berbu kukuruza. Što se mog imanja tiče, ja sam negdje možda 1/3 svog imanja uspio da završim. Dalje, što se tiče prinosa na ovoj parceli na kojoj smo sad, tu sam siguran da imam 900 kg po dulumu ili po hektaru 9000 kg. Znači, ja sam prezadovoljan što se tiče prinosa. Nakon skromne prošle godine, ova godina za kukuruz bila je veoma povoljna. Osim rodom, proizvođači su zadovoljni i kvalitetom zrna. Evidentna je razlika, kaže ovaj domaćin. Što se tiče ove godine, znači, klip je ekstra. Prošle godine je bio žižak u zrnu. U berbi kukuruza smo nalazili po 10% klipa. Ove godine, evo, pogledajte, znači, nema ništa, čist klip. U zavisnosti od vremenskih prilika, berba bi trebalo da bude završena u narednih 15 dana. Kada je o otkupnoj cijeni riječ, ona se kreće u rasponu od 27 do 32 pfeninga za kilogram. Za sada je završena berba na nekih 80 do 85%. Očekujemo da u narednim danima to bude kompletirano. Na pojedinim parcelama gdje su primijenjene sve agrotehničke mjere i obavljena kvalitetna zaštita, prinos se kreće čak i oko 10 tona po hektaru, tako da je ova godina značajno bolja u odnosu na prethodnu. Skladišnih kapaciteta ima dovoljno, dakle, u silosima, kod prerađivača. Nakon berbe i čišćenja oranica na Zvorničkim poljima počeće sjetva ozimnih žitarica. Ove jeseni biće zasijano oko 700 hektara, a ratari se nadaju da će ih poslužiti vremenske prilike i da će razloga za zadovoljstvo imati i na proljeće.